nisa sia Vilingi wa Mauvoo. Musiaisia ni lawikwatio kana ni watindanesa ni saa 3:30 cia wiyo sasa ukwata Vilingi wa Mauvoo ni utungia muvea nundu kusakua Mutongo TV kwithiwa kisizo chaku cha kumanithia kila evinda katwamba kunengelele la tukumbanisie kwa ukuri ala tukumbanisye ni vamwe na sama ya mbunge ya kaunti ya Masaku kuminukilia kuthuima ala maendekezo kuungamia mivea serikalini ya Masaku. Chama cha Wiper kutula mutikila cha ODM kwa kuwema kuwati ya mwiwano wa kuwana mianya ya nzama sia mbunge ya kati. Musumbi Dr. William Ruto kwenda muvea wa KRA kwa ili wosani wa koti vandi ya Kenya. Na mumaenendi kaunti ya Makueni kutula muti serikali kwa kuwana liuya nene vate kusisya isyo ila mbinyi ya muno. Vilingi wa Mauvoo. Musiaisia ni na ukethan na udhocha nye nitwa Robert Mutuku na Kesha Rondinda etwalila Mauvoo akwanzia ya meko na tuyambia Mauvoo maitu ni kana zama ya mbunge ya kaunti ya Masaku ila ikuthuima ala mendekethetwe kuongamia mivea kivathukanio ungu wa serikali ya governor wa Vinya ndeti ni aminukilia uya wayo kwi umundi zama ya maundu ma waandikani ila itongwewe ni speaker ankiusia yu yikwatiwe kunengana ripoti ya mbungeni na kunena nigwa kwi matuko nyanya mwaini twendete wakenda ni kana we 11 ni kana onthe kumana kana onthe ni meovitukithwa kana vyamwe meulewa. Daniel Mwongela ena ripoti kwa uliku iseso ya kumathungulula na kumakulia makulu ma minister ni alika muthani wa Keli vala kwi umundi ula wambisya iseso ni Joyce Mwikali Mutindi nula wendekethetwe muveani wa kisomo valangi wetha ndathana kana no kwitha ndakiithia kana maundu ma basari ni mailwa na kuendeana kukilia maundu ma kisomo na kwigithia kana ene nthi na muno kuma micini ya ukwati munini metha maikwata utethi wa kwiana. I will source funds from the county government of Machakos regarding bursaries. I will then subdivide the bursaries according to the degrees of education. Wakili Catherine Mutanu Rafael ulana kiwendekethetwe muveani wa kiwu ngithia wa myunda undumwe na mawithiluko na mawali kumanzeve ulana kiwalesekana ethigwa wanu kuvetukithwa ni kikalo cha mbunge no kwikithikana ni wetha ndathini kia maundu ma kiko kila kithitu kichosi ni wathi na kusukumia serikali ya kaunti undumwe na ya kati kwikithikana ene ndini makwata kiwu cha kwiana thichiwe wa mundu umwe chiwe wa department jejo kaya kiwu ni we awaile kukunwa ni county government of Machakos na ni umwe tala metha mathiungulwa na ni wa uyosu na bamwe na departments ile ngi cia serikali kuma kwa yulu twikwa cia serikali cia yulu twenda kwa cia ni serikali onela ya yulu ithai represented ba katika county ya Masaku ni twailete kwikala imwe ni twailete kwikala nthi tukasisia mia ila ivo labda mia ila ivo ndianie wakatatu kuvika mbewa nzama ino yi mwana ya mbunge ya kaunti ya Masaku ni Sharon Thoki Mutwa ula wendekethetwe nthini wa muvea wa utandithia iwanda na utalii nulana kiwaelesekana no kwitha na raundu vatoneka kukithikana maundu ma utandithia ni methi wa mayendea na kwa ila lana yo nzama ino yi mwana ya mbunge yendie kumana etwaisya undusu ata tutalainisha vitu kama licensing na masuala mengine mbalimbali ambayo tumepangia, lakini kwa sasa sitaki kuongea mengi kwa sababu committee bado inaendelea na kuona ustahilifu wangu katika hiki cheo. So nitangoja kusikia uamuzi wa committee alafu tutazidi kuongea. Onesmus Mwasia na keniwe wakana kuvika mbewa nzama ino nolana kiwendekethetwe nthini wa muvea wa amwika na mathau ondumwe na ikundi na kiwalesekana kirelo kinene chake kiithiwa kikukilia inengo cia amwika nthini wa isioni cia ndwani na kwikithekana inengo cioni ciendeana kwiana na kwakwa na ingi kwikithekana maundu ma mathau na milati kivothukanio ile kuonia mathau ila yaungamie kuminukililwa anethia itengia wa besa kuna nengo opportunity ninguthi kwa executive ni propose a good budget nikanawe say there anduma mathauta anduma kwanthanze ni makwata support ila ya elite na also nongwendo tenga mbesa nondu in every ward in every village kana
isioni situ ila cia musie kwe iwanza cia mathau na nanengo opportunity ini ngoithi T level tisikie goal post na tisikie net kana andu maitu mamwe kama kwa opportunity o kana pandu bauthokia na kunacha talent sio wamuthia kuvinga isiri ya kuthungulula na kugulia maukule wa minister Dr. Victor Muyandambuki nola nake ni mwandiki munene wa county ino ya Masaku vala wetha ndaumbula kana nukwendeana na ukwati na serikali ya county ya Masaku kuveta athukumiela matailite na kuolanga ngalama ya musala ila iri tundi wani serikali ino ya county ya Masaku. Ketha governor no na wetie kindu cha muthemba usu ni kindu cha ilite kusiwa na nenge ni mulilikana kana governor no na service ela task force ya HR audit na task force yezu ni kumela na recommendations mbinge ila cia ilite ku implement wa na imwe ya isu ni sure ni ku identify kana sindu cia muthemba usu ciibo indi ketha ciibo ni lazima isiwe na itakalewa isizo ya mina kunya muthia yu utwi wi mokoni makikalo cha mbunge wikithekana ni mamina kumabitukithia maminista na kwambisya uthukuma na governor wa county ino ya Masaku. Yosu you next ni kuthi kuosa report nondo be ithango ya mamake ya kila mundu na max make kana nenzama yu ni kutoso ya mutheno la tuko kwa mana ithio nthe tebingwe basila sieke wa max ya su tuongelanie na tuye ya kila mundu ni kinate manela mabetoka na alama tana betoka ndeni ya level isu ya committee na ende committee yandika report ile kaite mbunge matuko nana chuma kia kingi mbunge ya resume ile kaite ni kenda report yokesomwe yona niti alama betie vetting isu ende alama endabe ya mama balukile na mama maiweto akenda ketha vanno kwete masieto ange akate masieto ange yu maminista minite ukula maukulio ninza maino yimwana yumetho melekeli kwa kikalo cha mbunge no ya county ya Masaku nikena kumavitukithia na itina kuithwa kithitu. Daniel Mwankela, Mutongwe TV, kumubanza wa mwako wa tene wa mbunge ya county ya Masaku. Ivathukanio kati wa chama cha Wiper na kila cha ODM nthini wa ngwatanio ya Azimio One Kenya nisiambilile kukila ingi na safari nisiutelemia kuvunzia ndu ngwatanio ni kumwana na kila Wiper ikutula muti ODM kwa kwithiwa na itomo kwiyenda na useleke nthini wa uwania wa mianya ya utongo inzamani cia mbunge ya kati. Ayumbe ma Wiper memtula muti mukuni wa Mutalisa ngalikoni yaala anini Junet Mohamed kwa kuthi wathukanu na mwiwano ula ayumbe maazimio makwatianiye na atongo imo mbumbanoni kauta siumwa mbothombetu yoluwa mevangile yonza amani cia mbunge. Benjamin Mwaka nukuelesha mbeange. Kau katikati wa siama nene numbani ya ngwatanio chama ya Azimio One Kenya, Wiper na ODM huonekana kwithwa ni wambeye ingi. Savali ni ulua uwanya wa kamiti cia mbunge. Chama cha Wiper kiyalisila chanenganie kwa utongwe wa alanini mbungeni kukonya zamaila memba mo maile kwikiwa ni neki wetheka. Matena welesio ona umwe wa niki na ayumbe mo manengwa kamiti ingi kifathukanyo itena wito. Ngau wonde uyonewe kwa mukuni wa Mutalisa ngalikoni alanini mbungeni uyumbe wa suna ya umilono wa sua Junet Mohamed. Na yu report ino nduyoka ya list cia committee tio ndula tweleaniwe ni naendie ya kuno karambati na vindu wa na yonekana yu andu ma ODM ne mambia kuonea cia maila ingi cia katika Azimio undu mana atuonea vinda ila ingi Junet na andu make alama na kunawe yo mathi kindu kima kivindwa mara moja ya na moke kondo tunetekelanite na makwete amendment katika mbunge twaisia cia maila sigwa hata maundu ta metha mema zio kula maine chama cha ODM kukila meka kwithwa mayonania tatwi Wiper kila tunanenganie nthini wa masiro mananenganio kwa committee maina ne wandae ya na basoma masiro maitu meavete cia committee ila tunanenganie kumanwa na kiyu vala Wiper ivanie kukomana na mutongwe wake Dr. Steven Kalonzo Musyoka kunena nsia yulue tambiathi vila ayumbe ameweta ni kivuthia na itomo ya ODM kwekalila cia maila ingi ngwatanioni ino umbano wa Azimio kuvangithia yulo tongwe wa mbunge cieli watoiwe mwaimu vitu kuya Stone Athi ni kathiyani kaunti ya Masaku vala ungamine walila Odinga na Kalonzo Musyoka
kila chama cha nengania maendekethio ma undu a memba mo maile kuthukuma nthini wa nzama cia mbunge. Mheshimiwa Daktari Kalonzo wa Musyoka anenanie na munene wa chama cha ODM Raila Odinga na yeye anduma azimio metwike revision ndini wa masiro la manenganiwe kwa committees mundu ta kwanza ome mondo ma development kuna elezo nane wana committee iko netie mondo alanzo mete kou nino dhatu yuta kwata Mheshimiwa Mulungi nyene ngona nenengeto committee itatu na Mheshimiwa Tono Basio wayata akanewe committee kamwe ya kakuua fano mbunge ko kindu kiti sawa sawa twina nengwe tumiti tula tunaenda ko kindu kino ni kithuku na UODM yaendea na zabali ya muthemboyu oyitwambia mbunge netutaanisia namo mapema kao tao unayo mbunge na senate siuma ilembetu amwe mama senator ma azimio maikuna methe mevyo chama cha ODM kwa kuvathula maseneta kuma cia manila ingi na kwa miana mingi ya kamiti cia mbunge kwa maseneta ma ODM ona uyovo kimitlatala ya mbunge ivathukanyo ii no ivindwe kwisila mutlatala mbe wa mbunge. And we must speak these things because an injustice anywhere should never be tolerated, Mr. Speaker. And I'm telling you, Mr. Speaker, this idea of trying to fight people, we have tried it on this side and we have failed terribly, Mr. Speaker. William Ruto was a member of ODM, Mr. Speaker. He was a member of ODM. He was mistreated, he left, went to church, prayed, he is now the president of the Republic of Kenya. Ni ivathukanyo ii cia Wiper na ODM ila itona kuothothe ya mathina ange maingi miai yukite ngwatanio ni miai mivuthu ijino teti wa usumbi wa mwaka wa 2017 mbatukanu siambie kwikumbila ngwatanio ya kiuteti ya NASA hivi ndani theu itina wa yumbe ma Wiper kuvitukana na ODM yulua wanyu wa mbeza cia siama na kutuma NASA yesa kuvunzwa nthini wa kila atongo imo maweta ni kulea kuikiana hivi ndani theu. Ningwenda budget nikenda wisaithia na budget sindu cia constituency yakwa nikiembesa kusindu ni cia constituency yakwa ko ndekula kuenda tike uo ti malelo ti masibitali ti ene sindu cia muthembosu lakini na committee yesu yendeka nandu yana nemwe na mnyanyela yebo ya committee yesu both sides ni myanya 23 ko ningo kulia aishimiwa pala mweke wa committee tuthukumeobo telo bikukungi nikenda withe ni tathukuma enende nundu tiyani ya committee ni emwidi onde dilivotea Vilingi wa Mauvoo kumava kaunti ni Lovi nitawa Benjamin Mwaka. Tuisonga na mbeni kana musumi Dr. William Ruto ni wenda muvea wa wasania wa court KRA uvindwenzia ila withitwe uitumia cia kumbani ya koti vandhi ya Kenya na nyombani ya kumbani ya KICC musini wa Ilovi thini wa kikalo kikonetie chumwa cha umbania wa koti. Musumbi Ruto mawetekana vena vata wa KRA kwa ilia wasania wa koti ni kana kukwata Ilovi asianite kuyungamia mate kuongela mukuo kwa aumia ma koti. Na indi ni tabiwa kana Mauvoo asitu kwa twende yetu isonga na mbeni kana ene kuma sub county ni sia county ya Makueni ilambinye ya mono ninza na mwenyao nimeyumilia na kula moti serikali kwa kilame weta ta ekuwali wa utethio weanene na sub county la mbinye mbeange uyu kaitina wa serikali kuwali undhini wa sub county kenda sia Makueni weanene vate kusisia kila kana kula kuvinyiye mbeange. Keni Mulinge nukuelesya Ambione wachumwa kila sub county kati wasio ndekenda sia county ya Makueni ila Kibwezi Makindu Nzauwe Mbone yomelono wasiwa na ilo dholono wasiwa Kaiti Kilome Mukana ila Makueni inakwatia makunia manana mamusele na makunia ya naimu na miongo thandatu mambo sokuma serikali ya katini kana kusesea mesila mivini kumana nanza amuma ene ndima sub county ya Kibwezi ila ni mwekate wila mbini munango ninza vamuna
ila Makindu na Nzauwe nimeyumila kutula mutenza mailena sovu wakati wa serikali ya kaunti ya Makueni hitongoni gavana Mutula Kilonzo Junior na serikali ila kati tongoni county commissioner wa kaunti Bavali Oporwa kwa kilama wetata itambia nzama kwa alikuwa wenanu sub county ni kavina ni kale mwesite wenenza mbewa inge sana sana masonga leo area yesu kudi mutitu kuzaya mara kuya hata mwalimu kuina dina mwingi pamoja na kwa kwa mananza na patina uyakiliwa wote ni ikaunti sub county yote ambapo tife nundu kwa alama kwa dani anuma kunde lilo mena dina mwingi mbona wati ya koza ni siamba makambi yote kanemeo na kwanza chini na aflatoxin awazia kundukola guwa muno manengero the same bags tila tunengetwe kukibwezi na wazia kukibwezi kwirumbua mathina ngini wazia kundu tambone na kundu kungi kwingi ne guwa ukathio gwiwithe ondo majumio le mundani ngini kukibwezi kwitwa no kathioka ndiza ithio neka kindu kinene musu we mundani oyu kuonekana ta kunena mbua itambia ya sub county ya Kibwezi, Makindu, Nzauwe na isiumu ya sub county ya Makueni kwa makwitho wa ikwata mbundu vailete ta miaka 3 mevitu nayo kitina kinene kitumete nende maisio ima kunika vanene nenza kumna na mokwe makwitho wa maikwata ngedhasie kwa toko wa miaka isio 3 kiki isukumea nende akukulia isio ikwa na wachendi wanyane wale uo tethyo vamana ila kuangeleka kwa talo wa mani walama ate kuthi skulu kumna na nza isio ni mesie ni mundu akwata kendo azembanete na kuthi kuwa kakilo kamwe kana twele na muzi we ando thandatu mundu zu wete kilo ile muzi we ando thandatu kuwila kuona nyane kweka kuzamana kana thane kamutuku oso na makingwa na makekoma na yugethi the no la munene ne kwezela bunundu ainge ona ibetila ngo cieje koza musibi cio bata ibeti ya makozia nundu si kwa ebuye eko likanzebe siana situ mbinge kone cia jodi skulu siana cia skulu ciethero ciekoma kuila sine inge weza kwethia cio soma na nundu wa kwethia nenza mbinge nundu andu ainge ku mawia maiko twina miaka lipo na kutethia kwina legu tucia iswe etha kukunanenganyo magunia manana nituongelwe nundu na wazizia oyu ciana zi skulu na nza ata muno kwanza wethia ciana ni ikomie klasi ndu kana ukaikuwa kindu kakomie na nza patile ubatichao Valese soa kwa liuo tethio kwa enenthi ma sub county ya Makueni ina vingu rasmi muthinani wa wakana nenza ma mwana ya kuthinikia maundu manza county ni Makueni itongoni Mutula Kilonzo Junior na county commissioner Bavali Oporwa na mkoa munini wa Musumbe Docas Rigathi hayiko watu wa county ni wathanthatu ukwa mbisi seso yi rasmi sub county ni OA na sub county ni ingi na nasi ya county enenthi ama sub county cia Kibwezi na Makindu mendekethia thi wa vili ungi wotethio hunenganwa meki wechendi Mutula Kilonzo na county commissioner ni maileta ni kwekala nthi na mairifio kendo chuchu ukethia ni maungamana masoni aji ulwa undu leusu waileta ni kuolwa ula wa ku ya area ya maku mindo ya Mboni na Kilungu na area isu inge cia yulu ukathegwa Kibwezi area isu nundu kwina thina mwingi muno na andu methiro mena binda ingi nzama ntu tungia muvya magunia zine ngala lakini nesizie kwe kundu inatie ne tuongele at least withe toyo lango nundu nza kuone yinge mbinge muno na nitumita muno. Ken Mulinge, Mutongo TV, kuma kauntini ya Makueni. Kalima sub county ya Muvita, kaunti ya Mombasa ni maliana na mutanati ula ukwenda kwa mbiwa ni ikundi ya MSF na uwetwa towa kutethesia andu ala manyana kimwi ma mubai umwe na meyita minority kwa kila enendi maweta kana wina maundu mavithe kwi mwenendi na ala matonya kuete na kuendesya mituo itailite matongwewe ni Sheikh Habu Katanda enendi ingi ni maweta kana maineko nwa muvangoni na vala nthini wa kikalo na ikundi ye ya MSF maliana kana malia kuigwana na kuliana na mulati usu uyambia otono mwandi kuitu Ajalila Mose ukuelesyo. Nengusanisyo ila siedhi wa kikaloni kina kila chetete vamwe kalima majengo na ikundi ya MSF itino wakulia kuiwa na vala enendi maliana na mulati kwa kila makuweta kana novikia kuendesya mituo itailite kui enendi na muno kui amuika.
kuwa mradi kama huu umesitishwa na hautaendelea eneo kama hili, wakazi wamekataa mradi kama huo, na hapa tunasema mradi kama huo hautofanyika tena. Matongoni Sheikh Abu Katada na ulani ndongo ya Kiislamu kauntini ya Mombasa mawetakana mainako nwata ekalima kisio kiu na kueleangwa mbeange kuyatiana na molati usu. Organization kama hii si organization ndogo, ni international organization. Bila shaka ukienda kwenye mtandao wana mandate yao ambapo kwamba utaipata na itakuonyesha wao ni akina nani. Haina siri. Enendi ani mawetakana molati usu yalite kuambiswa kisioni kiu ni kwithwa wina maundu mavithe na alama tailite kwendeni ya Kiislamu. Miradi mingine yote ya kunufaisha wakazi wa majengo tunaikubali, lakini mradi kama huu kwa sababu ya ajenda ambazo zimefichika, kwa kauli moja wamesema huu utatusamee na hatuutaki. Kwa hiyo kama serikali inatarajia kusaidia wakazi wa majengo, tunakaribisha miradi mingine, lakini mradi huu umekataliwa na wakazi. Ingine maelesekana mulati wa muthemba uwe atikilwa novikia kuendesya mituo italite kui amuika na kuongeleka kwa siko sia andu ala mamanyana akimwe mamuvai umwe. Miradi ambayo kwamba inafanywa na shirika kama hili, priority wanapatia vijana na zaidi katika mambo ya vijana ambao kwamba tunajua imeenea na ni katika mandate ya organization kama hii, na wenyewe ambao kwamba wanafanya katika shirika kama hii wametueleza katika mambo ambao kwamba watayapatia priority ambayo kwamba yanaonekana ni aibu kwenye society, ni jambo zima la homosexuality. Vitu kama hivi tutapinga mpaka dakika ya mwisho. Kwa sababu gani? Tunataka kujua kwamba tuko na wasichana wetu, wake zetu. Ikiwa hizi shughuli tutaziacha ziendelee, wake wetu wataolewa na nani? Wasichana wetu wataolewa na nani? Madada zetu wataolewa na nani? Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Mubea Angelina Mose nundu wa Mauvoo aso na ili tuambothi umabanini itusioketheti na Mauvoo mbeange. Saingi ni wikalandi ukekulia indi andu makengania chao ngembesa ni ikundini yuinyaga switinye nakuya onanga kuduma nonanga vingi vangu ata ndiuma mbesa ata ndina mbesa na wenda ni kata maunika na chao ubungu we maisha makube twesa ithi ya njamaa umwe kwenda iyita timukuna ka umuthuku muno nundu ni lazima ulilikane kila kindu na wolwa nu niwekanga na amaku kila wachumwa kwambia saile na nusu cia wiyo wawona waye kuzu ndukambelo nywa kigu nundu utuku ndwambia wewe bujamba unguru waya makuzu na wanywa kigu mayutha ukiaebu nita wakasena ni muthukumi wa account uya kwa education iko ntukuma na ciana cia muthembo tite thia cia kuinenge bursaries okana kagenda ndiki cheki oyu o mitukika cio gesuka ende school ka report na ciana ila ingi na thimithia kiameva nienda umabetanga nie na beba wa mukuka pio twiloele kilungu cha kase kamundu kebata na maisha ma metolio na ubungu keduke mauta mang'ombe yes usuwekie na ukiwanzoki wina mbesa yuhiti what you want nova mutongo TV ngwatanio ya mukamba Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza.
we ni withito withino mauki bothukanyo ndo aisomanya niva ukatethekia yithio mwanundu usungi waku ni wavika Mount Everest and Nutritional Clinic ungu wa Dr. Munywa ni maitana kuvose mau asu meukuthenia ni maita mauta mutamboko itausianda kana alzas kwambatwa ni nthakame sukali thina wa vinya wa uume nangi maingi ingi mena machines ya kisasa ya kuthima nthakame yaku na kumana kila uwaite mena mauvisi isioni sikivothukanyo sivo kibwezi matu muingi wote emali tala mutomo na meru ingi no mathoke ofisini wo ulawi masaku kuthengeana na Titot Hotel utai wa kiwanza cha Mulu Mutisia Garden Superstar Building na ingi ngaliko Silovi Lois Plaza leluni Waletema Road kulianilia na Maximum Miracle mavisi amedha mavingu wetu kila muthenya wahingi no makunisimu kusena nambani ii noti muunza ile inya dandatu itano itatu ile kenda kana noti muunza itatu ile nyanya inya kenda kana umatumia utumani kwesela emailini yo ilani info@mouteverestcures.com. Nina udho chengi tuendeye na kumanithia atongoi na ene nthini maendeye kutuma ngethi cia ukia kisio kwa musi wa seneta wa kaunti ya Makueni Daniel Kitonga Manzo ituno wa kikuo cha inya wake Mwaitu Miriam Monini Manzo ulautiwe ni thayo ena ukuu wa miaka miongo muonza na dandatu aendeye kukwata uiti hospitali ni musini wa Ilovi kumana na thina wango mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ula watiania na seneta wa Kitui eneko kiyo nyumbani ya kusuvia miya kuyali musini wa Ilovi wa mweta Mwaitu Monini ta Mwaitu uneyumisie kuweya mutongoi ula kwa uyu withitwe mutongoi wa nthi ya Kenya yonde. kutua kwitu ni Mwaitu mamake Senator Manzo tumanie kwacha. In fact Daniel niwe kiondabia tu inake tu kama netonondwa maondwangi so oname bangwela tu ina watu ambao ungamia kuna ndano semwana ona sipole kwa ba Manzo yonde Senator Daniel Kitonga Manzo na all the family mke wake Kathy Mheshimiwa Senator Ambuezia Kennedy is also here wala mama na kwa metoke mona nusio kana ma ukamasi sorry na muhimu na kana ki kana na Biblia death is not an end and so we will celebrate the life of this wonderful mother who has nurtured a leader and we will stand with them at this time. May God rest our soul in everlasting peace. Ko umweka na samo tongoi pedo hapa. Thank you. Ndi naitoma Mutongoi TV tuinengane ukia kiswe mwanya kwa musiusu wa Senator Manzo. Tuisonga na mbene kana weto ni umwe kuyene nthi maende kutonywa nzanzo ya kwisiana na tulinyo twa ikua ya corona tunanyamaitie ndinima kwa ilungu ya mia ikauta na mbikia yusi ukosiende na ukosi wa ateo kwa utalo munini vyo uthuthio huo umwa nthini wa kikaloki mwanya kila kivangithitwe ni ikundi ya Christian Aid ye mwamba na mivia kivathukanio mevo makundi matema kisikali na ndongo cia kindini ondu mwana mavisa mawima wa mwe kuma kauntini ya Mombasa kumathuthia nikana kuendea kunengane nzanzo ii ya COVID-19 kwene nthi vamwe na kwika mawalanio memwanya kwisiana na uwau wa Ebola ula unaumbukie mituki nthi mutui ya Uganda. Angelina Mose ena Mauvoo. Thini wa kikalo kila kivangithitwe ni ikundi ya Christian Aid na kuwete vamwe ene ianda kivathukanio mevo makundi mamwe nthi ndongo isia ndini na maovisa ma uima wa mwe kuma kauntini ya Mombasa kunenanisia maundu meko na nzanzo ya COVID-19. Abdullah Guko na ula ni director munene wa ikundi ye ya Christian Aid ni wenda ene nthi mavikie kuosa nzanzo isu nikana kuisiania na wau wa ikua ya corona. Chanjo zipo lakini wananchi hawajajitokeza. Ndio manake asasi kama sisi na wengineo tumeweza kujumuika leo hii kuwahamasisha wananchi ili angalau wajitokeze waweze wakapata chanjo. Pindi nchi na watu ambao wanaishi hapa hawatakuwa wamepata chanjo,
labda takriban kama 50%, basi kuna uwezekano kwamba tunaweza tukaathirika kama nchi. Kazi watu hawataweza kwenda, madaktari wataugua, hawataweza kulipwa mishahara yao, na basi uchumi wetu utaweza kudorora kwa njia ya juu sana. Ingine walesekana ikomana yeye na chelelo cha kuthuthia maofisa ma uima wa mwi kwikia malanya me mwanya nikana kusia enethi na wa Ebola na ula unaombukia nthi mutu ya Uganda. Tunavyojua ni kwamba janga la Ebola lipo mipaka ya Uganda, na jiji zetu mbili, Kisumu na Mombasa, zimepakana na Tanzania na Uganda mtawalia. Kile ambacho tungependa kufanya ni kwamba tuwahamasishe wananchi ili waweze kujua kwamba bado chanjo zipo. Ona uyo vo amani katana kuma ikundini ya amuika ya yepi ni wamewita no kwi amuika vanthi ya Kenya kuosa kwa uito muno maundumeo kone nzanzo ni kana kuovasia uima uo wa mwi. Tunaona kwamba ni warsha ambayo kwamba imekuja wakati muhimu sana, wakati ambao watu wengi walikuwa wanadhania kwamba ili janga la corona limetutoka, lakini tunaona kwamba corona bado ipo, na hii kazi ambayo kwamba wanaifanya kuhamasisha vijana, wanawake na hata watu wazima ili waweze kupata chanjo ni muhimu sana. Ndongo isi akindini na ila sivikite kwa manoni yini sialesekana we mositali ni wambe udhuthia enendi kutonywa nzanzo isu. Tunavyoona ni kwamba viongozi wa kidini walikuwa mstari wa mbele kuweza kuhamasisha jamii kuweza kuchukua hii chanjo, na nadhani hata unajua kwamba kulitengezwa interfaith group ambayo ilianza kutoka national level mpaka county level mpaka ikaenda mpaka constituency level, na hii lengo lake kulikuwa ni kufanya awareness kwa jamii, na hata ukiona kwamba hiyo wengi waliojitokeza asilimia kubwa ilikuwa viongozi wa kidini. Ona huyo vonda kitali Mariam wa jumla ni wenda enendima vikie kukwata nzanzo nika na kuisiania vamwe na aendwa mo. Tunaona kwamba vaccines ndio ambao imetusaidia mpaka leo tumeweza kufika hapa, kwa sababu because of the vaccines tuliweza kusuppress ile disease kuendelea, kwa sababu bila vaccine ingekuwa maybe saizi ingekuwa tunaongea kuhusu stories zingine. So vaccines bado ni muhimu kuchukua in totality. Kama mtu amechukua dose moja aende regele ile ya pili, na ikiwezekana pia apate ile booster dose, kwa sababu that is when unaweza kupata ile maximum immunity that is there. So we still urge the masses kule nje that uchukuaji wa vaccine bado ni muhimu kwetu. Gilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Kongi ni kana monini wa director Muveani wa kusuvia nyamusi ya kithekani KWS Ritan Dixon ni wenda enendi ala makwata wasi kumana na nyamusi ya kithekani maiketi kile kuhuvwanwa ni angangania ala mena muvango wa kumoya ngalama sio siamina kwikithwa na kunengwa ni muvea wa KWS. Ritan anena kavindani kala watongwesia maofisa angi mamuvea wa KWS eva ofisa munene wa kuthinikia maundu ma kutongi wa ngalama. Muveani Grace Nzale nthini wa kikalo na enendi ma sub-county cia Kibwezi na Makindu kila chatwaiwa sokoni wa Kambu. Vala waweta amuma enendi ala makwata wasi utamethitwe maivuvwanwa ni bloka ila imatavasia taiko masikumi ya matungi wa ngalama isu sina ivango ya kumoya ngalama isi amina kutukanasi amina kunenganwe ni muvea usu. Josephat Musimi enalivoti. Ni director Muviani wa kusuvia na musi ya kithekani va Kenya Ritan Dixon ni wenda enendi ala makwata wasio kumanana na musi ya kithekani maiketi kile kuvuvuanwa ni angangania ala mena ivango ya kumothia ngalama sio siamina kuikithwa na kunenganwa ni muvea wa KWS. Hii mambo ya compensation process, it is free. Tunasiki sana. Kama kuna mtu anakuja kudanganya nyinyi ati mimi nafuatia pesa yako ama mimi nitakujasia form, the form is free, the process is free. Pesa inawekwa kwa akaunti yako, haiwekwi kwa akaunti ya KWS. Ikitoka huko inakuja inaenda akaunti ya moja kwa akaunti ya mwadhiriwa. Ritan enena kika vindani kala watongwesia maofisa angi mamuvia wa KWS hevo ofisa munene wa kuthinikia
maundu makutungi wa ngalama muveaniu grezale kwa kikalo na enenthi ma subcounty ya Kibwezi na makindu kila chatwaiwa sokoni wa kambu vala waweta amwe ma enenthi ala makwata wasio tamethiawa maivowanwa ni bloka ila imatavasya kana tai kumasukumi ya matungi wa ngalama siena ivango ya kumothia ngalama isya mina kuma kana kumetia mbesa. Si hivyo wale walishapata pesa. Hivyo ndio hiko. Na hii tulisema iende kwa akaunti ya mtu direct, ndio hii wakora ya kuzunguka mtu napita pale anasema hata yajui hata the place mahali iko, hata ajui mahali hiyo pesa inakuja na unajua nimesikia. Kwa sababu alisikia mwingine anasema imekuja. Hakuna kitu kama hiyo na hakuna mtu mwingine anafaidi. Ni ule mwadhiriwa mwenye shamba yake ilikuliwa, mbuzi yake iliwawa ama alipata majeraha kutokana na wanyama. Sawa sawa. So mtu alisikia ati sijui fulani analipwa 5 milioni. Yeye anaanza kukimbia huko ati mimi naenda kuleta habari, mimi ndio naenda kusukuma ndio hiyo pesa ikuje. Hakuna kusukuma. Mukwatanithia wa muvia wa KWS na enenthi isioni Jennifer Kianga ainena nake ni waweta ni kwisila waya wa stima ula wende kwikiwa ngukumoni wa usi wa athi vala mavithukia manamusi ya kithekani mekuoleka vanene vala wenda enenthi maikagwengo kithitoni cho cha kuima. Nitwithitwe twithinitwe ni nzuma miaka mingi na nundu wa wayo la withitwe wikitwe wa chulu ngali ya chulu ni muthelu ngali ya mutitu Savo East na wono wende yete ni kwatia ila waya usu kwithiwa wathela ni kukwithiwa kwethiwa mathina ni mekwithiwa mathela yulu wa kuthinwa ni nyamu cia kithekani indi nikenda wise kwithia twavanda mimela twavanda nitwethia tutonya kuketha na ni kwatio ndusu wa mina kwikika na ni mwisikisio kitu cha Kibwezi muno ukwati witu ni wa wemi kwa wila andu mekwithiwa mamina ukwata ndivisyo na cionzo cia bingiwa nitukwithia tutonya kuima na tuyithia tutonya uketha na ni itha kikindu cha maana wisa kwithia kwi mbuni ona ciana nacio no cia soma nesa na cia thukuru pate mathina mausi wa ni nyamu cia kithekani. Josephat Musiemi, Vilingi wa Mauvoo. Muyumbe wa kitui cha kate makali mulu ni wakule serikali kukwatiania na imanisio cia yolo kwika ukunikili wa kwailia na kukilia maundu ma uimi ile mbetani ya ukamba makali anena o cha thini cha kwikiwa ngovia kwa manewa makimanisio cha seku kilaki kwa vonza kituiruro vala waweta maundu ma kuketha kiwu na kumanithia aimi yolua kuvanda mbeu ila itonya kwikanesa na mbua nini ikatetheesya kukitana na nza ile mbetani ya ukamba. Onesmus Chalo nukuelesya. Muyumba wa kitui cha kati makali maulunu wa kula serikali kukwata uemisioni ila siebwelwane munyote ile mbeta yokamba kwisilanzia siya kuketha kiwu na kunengane mbeu ila siyekanesa na mbua nini makali aweta kika pindane kala ifikite cha dhini cha kwikwa ngothia kwa manyua makimanisio cha seku kila kiwu dini ayata kwa vonza kitui rulo vala aweta serikali nile kutumi imanisio siya masomo mayo ilo kwikwa kunikiliwa undo maundu ma uemisioni ila siebwelwane munyao kuitene utonyo kwa ilua no kana kuolanga sieko sianza na kukitana munyao no la wendene kuilitia NMB. I want to say this, as a political leadership from this region, we are here to demonstrate our support for this university. And I want to assure the leadership of this university and the council that you can count on us as leaders to push this institution to the next level. To the permanent secretary who is representing the government, the national government, this institution, where it is located, is a very semi-arid area, and you can have what you call dryland farming agriculture in this area. Makalino aweta kwisila kutoesya uemisioni kukatelesya vanene kukitana na unyivu wa liuvandhi ya Kenya. This country, as we are talking today, is food insecure. I think we need to take this challenge and use the research from this university that we practice dry farming agriculture so that we make our country food secure.
Uneni wa makalino kwa tomboni mwandiki mwateneka muvyani wa kisomo chimanisio sia yulo na maundu mwa kunikili Simon Nabukwesi na ula niwe emweni munene wa chathi kibalwa weta vena vata wa ndongo ivanthi ya Kenya kukwata na nthi ingi nila siithitwe sina mema kutwaisya uimi ende kwithia muthanga wa nzi isuta twaisya ni manesa ni methitwe meimantha nzi ila sina muthanga utonya kukwatirila uimi na yu ndongo ivaile mbetani okamba ni siele kukwatana na nthi isu na kana kukwatana kwa ile maundu ma uimi vaile mbetani okamba. Israel, which is a total desert, no vegetation, but they have turned it into a very agricultural land with green vegetation that is productive, that has made Israel a very food security country. Qatar is interested in producing food away from home in an environment that can support food production better than their own environment, which is total sand. Because in Qatar, for you to plant anything, you have to import soil from elsewhere to put on top of sand to plant grass and anything else. But here we have the soil. They are interested in partnering with institutions, with governments, so that they produce food and you agree on the percentage at which you will share. But from that food production, if you have 10,000 acres like here, and you give them even 3,000, this university will have food security and will have extra money to do other things. So I want to encourage that we don't just stop at talking and imagining. Simon ingi ni wabweta manyuala manekene sana mami na kuikwa ngobia ni maile kunengwa mianya ya wemanisiyoni hii nikenda kutelesi manyua alangi na mamaende na kukwata wea. Not just everybody became a professor, not everybody became the academic staff. The best of the best became the academic staff. And that's why those students should be considered. In the ministry we have scholarships. Right now we have the Commonwealth scholarships, which are on very high demand. I would wish that those students are guided to apply and let me know if they are interested in taking up these opportunities to go and study in the UK. Ndongo ikautanila sivikite cha thini kiitongwe wenulone gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana na ndongo ya kaunti ni akitwika tu watongo yangi nisiathuthia amanyua ana alama mina kwikwa ngovia kwithwa na mituo miailu ilama kwithia mayuma la kumantha mawia. Ni kusema hongera kwa wale wote wamekuja kuvalishwa kofia ya ushindi. Congratulations. So today you are equipped well. You have gone through your classes, you have had a lot of challenges through the essays, the exams, and so many challenges that you have faced through. But I know that you are equipped to the world out there. So mind it that just wish you well. Don't give up. We also expect some of you to come back and even earn for your masters, PhDs, and work hard there and create job market for our people. Tilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kimanisiyoni cha Seku kila kiwodini ayata kwa Vonza kauntini ya Kitui Neta Onesmus Chalo. Amwe mamemba mambunge ya kaunti ya Masaku matongo wini motongo iwala aingi Nicholas Nzioka na wala nini Judas Mbili ni makwa tambau itambia ya gavana wa Masaku Mwandu wa Vinya ndeti ya kukunikila lukomi ma kaunti alau kuweta tamedhitwa maikwata misala mavinda kauta atongo ya ni maweta kana nimekwitikilana na gavana wa Vinya ndikana kuseuvya utongo wa kaunti ya Masaku. Neta wa Judas Mbili wandawa MC wa Matuku na nenge ninye motongo iwala ni mbunge na Masaku wala meta wa weta wa minority leader nenda kwasya kana action ila yose wene ngabana kana kintu kila ngabana onenie chaka na Masaku tena thukumi amamewewa more than 10 times kwa mwayumwe nange nimeushare namba yo yawe nange nimeushare ibande nenda kwa zini kintu serious na nero nda unkulia ndi mutunge ya mubyano ndwa cause action ya usewe task force nigenda kintu chukimanike nono thuku muno pio ugethe mbele cio no ndo fio na taite mamyane cia nengi wandu wangi ko wote nda kwasya ile ta MCA ni to support action ya governor and we are behind the governor they are kwea na nikenda we say there sinu ile correct one cia collect wa no thuku muno pio aitwika bya ndungili me ucia 1
enrollment number neza chiri kindu kyaite kwa investigation neza na ni kiethe wani kyaguo let action be taken against those responsible for that. Nicholas Kitavinzioka ninye majority leader wa Machakos County Assembly ya Masako njongelela ndeto cia minority leader kindu chuni kila sungumeta outright theft na ndwala culpable maile umanekana kwa mituki nikenda hatua ya kisheria yoswe ila tu kwasia Masako maendeleo mayubiki ya mwananchi kiini cho kitumu kimwe cha mundu kuibwa mala 5 kana mala 10 kwa twenda ukwata gavana witu wavenya ndeti kuoko na tuimwe we osu uendesye assembly yitu ya Masako imukwete kuoko 100% na ngithuthia alama no sambesa isu imwe we wese we pero rini na nduthuku kaunti ya Masako iyumilie kwitene nuno itu ukwatia